मिडिल क्लास तेणु आम सब मध्यम परिवार लोक सब भोजी भोजीटा बासुभाई गाँव में आम जो कमेडी अच्छा बासुभाई आज्ञा। बासुभाई गाँव में पार्टी पड़ो बोली से बहु आगु वैद्वारे पड़ो पार्टी आम मठ को जा प्रसाद खाइबा एक कथा आमको से मसे देढ़ मास आगु कही जाओ आज गाँव पाखे पार्टी पड़ला आज द्वितीय राति बासुभाई बहुत भल आयोजन कर खाद्यपेय डाकी आम समस्त कलाकार आसीचु एवं आमर अन्य म्यूजिशियन मैंने भी आसी आपन परिचय जानी पारे अजय कुमार षडंगी मत अजु मामू बोली यात्रा डाकन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मिडिल क्लास माइक को आपन को स्वागत धन्यवाद आज जो भोजी कार्यक्रम रे आपन आसीचंती केते खुशी अनुभव करचंती बहुत खुशी हमर ए जो गाँव परिवेश हमर जो सिद्ध भट्ट बापा अच्छंती आज्ञा ए परिवेशटा केमती लागुछ आपन बहुत बढ़िया लगुच कहीं ये गोटे गछ ये मूल गोटे आज्ञा। किंतु केते आक्रांतर से बढ़ी आज्ञा। माने मानिया को पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुंकर इच्छा आम तो दीर्घ 40-42 वर्ष आज्ञा। रहिले आज्ञा। दर्शक बंधु मान भी मत जानी निश्चिंत मु भी दर्शक मान अनुरोध करी आपनकर जो यात्रा पड़ी समस्त देखंतु जगन्नाथ राधे राधे मिडिल क्लास माइक को आपन को स्वागत हमर सिद्ध भातुलभट्ट महापुरुष जे कि प्रख्यात बहुत आउ से भी पूरा जागृत समस्त दुख से सुनती भाग्य आज भगवान पाखे मत आसी पहुंचे पड़ा भगवान डाकिले डोरी लगेले आपनकर जेता डायलॉग सब देखे सुने आउ पूरा एते नेचुरल लागे माने एते परफेक्ट लागे मु भाबे हम जो एडिटिंग रे गोटे सॉफ्टवेयर थाए वॉइस रे हमें तो एडिटिंग करिया पड़े किंतु आपनकर पूरा नेचुरल आसे तो से भावे मोर काना भाई कंठरे कोन एमती गोटे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हेकी अछि ना कोन किछि कथा पचारबी आपन नियति पचार आज रे जो भोजीरा कोन केमती आपन आयोजन सब भोजी भोजीटा बासुभाई गाँव में आम जो कमेडी अच्छा बासुभाई बासुभाई गाँव में पार्टी पड़ो बोली से बहु आगु वैद्वारे पड़ो पार्टी आम मठ को जा प्रसाद खाइबा एक कथा आमको से मसे देढ़ मास आगु कही जाओ आज गाँव पाखे पार्टी पड़ला आज द्वितीय राति बासुभाई बहुत भल आयोजन कर खाद्यपेय डाकी आम समस्त कलाकार आसीचु एवं आमर अन्य म्यूजिशियन मैंने भी आसी कहना भाई आपणकर डायलॉग रो गोटे जो नेचुरालिटी अच्छी जमती कि
ଅନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ପଳେଇ ଆସେ ସେଟା ମାନେ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନି ଏମିତି ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ହେଇନଥିବ ନା। କାହ୍ନା ଭାଇ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିଦିଅନ୍ତି କଣ କେମିତି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କି କଣ କେମିତି ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ କି ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ତା ନିଜରୁ ବାହାରିକି ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଏ କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ କଥା କହୁଛି ସିଏ କିଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପଡି ଇଏ କଥା ପଦକ କହୁଛି ଏଗୁଡାକ ଯଦି ବୁଝିଯିବା ଆମେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପାଠ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯେତେ ଘୋଷିବ ଘୋଷ ନହେଲେ ଚାଳରେ ଖୋସ ମୋ ଗୁରୁ ଯେ ଆମର ଶିବାନୀର କୈଳାସ ବେହେରା ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭାବିବା ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପାଟିରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ମନେ ମନେ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ବାହାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ମିଳେ ମୁଁ ସେ କଥାଟିକି ଭାବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା ମାରୁଛି ଏଟା ମୁଁ ଠିକ ମାରୁଛି କି ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିବ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଠିକ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ମାରେ ତା ଠିକ କାଳେ ହଉନାହିଁ ଏକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁର କାରଣ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି କେହି କେବେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ପୁଅ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଆମର କିଛି ଚାରା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ମୁଁ ତ କମ ସେ କମ 20 ରୁ 25 ଥର ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ଦେଖିଛି ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରେ ପୁଅ ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବି ଆଉ ସେଟା ହଠାତ୍ ଡାଇଲଗ ହେଇଗଲା କଣ କେମିତି ଭାଇରାଲ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭେଲେ ଭେଲେ ଭେଲେରି ପୁଆ ଜମି ମାଫିଆକୁ ସଂସ୍କାରୀ ମଦୁଆ ପାଠ ଶୁଣୁ ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସହର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛି ଠିଆ ଏତିକି ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଆଉ ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଏତେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତ ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେଖିକି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇକି ଟିକେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସରୁ ହାଇ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧେ ରାଧେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା